Urubanza rwaburanishijwe mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo, aho Ubushinjacyaha bureguye umugore icyaha cyo gusambanya umwana. Uko byavugiwe mu rukiko, ibi byaha byabaye ku itariki 31 Ukuboza 2025 ndetse no ku itariki 3 Mutarama 2026. Byabereye mu mudugudu wa Karere, akagari ka Nyakabungo, umurenge wa Jali, aho ni mu karere ka Gasabo. Ubushinjacyaha buvuga ko nyuma yo kumusambanya uwo mwana yamuhaye amafaranga 1000 kugira ngo atazabivuga. Reka ngusuze uri mu mpande z'isi zigiye zitandukanye, bienvenue kwizera niko nitwa Initoza TV. Wowe witwa nde? Inyandikira muri comment ubundi tugende tuganira. Reka tugaruke ku nkuru yakomeje kuvugisha benshi i Kigali. Ni inkuru ikomeye iteye impaka kandi isize abantu benshi bibaza ibibazo bikomeye ku burenganzira bw'umwana nuko amategeko amurengera. Uyu munsi tugiye kuvuga ku mugore w'imyaka 34 ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umuhungu w'imyaka 14. Ese byagenze bite? Iki cyavugiwe mu rukiko? Ese amategeko abivugaho iki? Kandi se ni ayahe masomo twakuramo nk'ababyeyi ndetse n'abaturage muri rusange? Urubanza rwaburanishijwe mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo, aho Ubushinjacyaha bureguye umugore icyaha cyo gusambanya umwana. Uko byavugiwe mu rukiko, ibi byaha byabaye ku itariki 31 Ukuboza 2025 ndetse no ku itariki 3 Mutarama 2026. Byabereye mu mudugudu wa Karere, akagari ka Nyakabungo, umurenge wa Jali, aho ni mu karere ka Gasabo. Ubushinjacyaha buvuga ko nyuma yo kumusambanya uwo mwana yamuhaye amafaranga 1000 kugira ngo atazabivuga. Tekereza umwana w'imyaka 14, imyaka yo kuba akiri mu ishuri, mu mikino, mu nzozi z'ubuzima, bakaba baramwinjije muri iki kibazo gikomeye nk'uko. Mu iburanisha, uregwa yemeye icyaha ariko atanga ibisobanuro bye. Yavuze ko uwo mwana ari we wamusabye ko bakora imibonano mpuzabitsina, anasobanura ko asanzwe akora akazi k'uburaya cyangwa kwicuruza. Ariko ikibazo abantu benshi bari kwibaza, ese umwana w'imyaka 14 afite ubushobozi bwo gufata icyemezo nk'icyo? Ese amategeko arabyemera? Icyaha cyo gusambanya umwana giteganywa n'ingingo ya 14 itegeko nomero 59/2023 rihinduka itegeko nomero 68/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iri tegeko rivuga ko gusambanya umwana utarageza ku myaka y'ubukure ari icyaha gikomeye, kabone niyo yaba bishaka. Ibi bivuze ko umwana atabarwa nk'ufite ubushobozi bwo kwemera. Umuntu mukuru aba agomba kumurinda ndetse no kubazwa inshingano ze. Abahanga mu mitekerereze bagaragaza ko abana bahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bashobora kugira ihungabana, kubura icyizere mu bantu, ibibazo by'imyitwarire, guta ishuri ndetse no kwiheba. Iyo umwana ahawe amafaranga ngo aceceke, bishobora kumushyira mu mwijima w'igitutu ndetse no kwiyumva nabi. Mu myaka ishize, ibyaha byo gusambanya abana byagiye byiyongera cyane cyane mu mijyi igiye itandukanye, harimo Kigali, ku Gisenyi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ibi byatumye abantu benshi bibaza ku burere, kwibaza ku ruhare rw'ababyeyi, kwibaza mu mikorere y'inzego z'umutekano. Ababyeyi basabwa kuganiriza abana babo, kubigisha gutandukanya icyiza n'ikibi, kubaha umutekano wabo, kubamenyesha aho batanga amakuru igihe bahuye n'iki kibazo. Ku mbuga nkoranyambaga hari abavuga ko umwana w'imyaka 14 ashobora kuba azi icyo akora, ariko abandi bati amategeko arengera umwana ndetse nta mpaka zigomba kuvuka. Wowe bitekerezaho iki? Urubanza rwarapfundikiwe rukaba ruzasomwa ku itariki 23 z'ukwa kabiri 2026. Icyemezo cy'urukiko kizagena niba azahamwa n'ibyaha ndetse n'igihano azahabwa. Iyi si inkuru isanzwe, ni inkuru idusaba gutekereza kabiri. Ese turinda abana bihagije? Ese turimo kubaha uburere buboneye? Ese amategeko arahagije cyangwa hakenewe izindi ngamba? Wowe bitekerezaho iki? Andika igitekerezo cyawe hasi. Niba ukunda amakuru asesenguye kandi yizewe, kanda subscribe ku Ukuboza TV. Dusangize abandi iyi video kandi ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru aba ari kuvugwa hirya no hino mu Rwanda. Ukuboza TV turi kumwe kugira ngo nzajye nkugezaho amakuru aba ari kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga ndetse na hano mu Rwanda. Wakoze cyane, ugira ibihe byiza.